Ayokhuzana imsamo yabe iyaphila futhi iyakhanya. Izalukazi namakhehla abagadila walali asebenza 24/7 ubusuku nemini. Baphendula emini kaBhayi izwe libuka abantu bakeqane baxabana. Phela inkinga la kade ikhona. Ubhaku besengene ngaphansi kwebhasi njengoba kwaziwa ukuthi uyena umuntu owumbondi wejing zonke lezi ekhona ngoba uyena umuntu oyiboss kahle kahle yabona bonke labantu abehlisa izithunzi zabantu kabi la. Ngoba nakho kumele ukuthi bese kuthiwa kukhulunyweni kuzobonakala ukuthi kanjani bese kuhlanganiswa imali kuthuliswe lowo muntu lo. Thema ibona ukuthi ugaxele. Wathi no ufuna ngishifte lento le abantu bayabona ukuthi imini umuntu ombondi la usenkingeni. Wayithatha wathi wena dedela naye ivoice note la. Lona wazophusha ngapha aphusha veza ukuthi cha lento sasizwa ngodlamini thina. Balokhu beyibuza kodwa abantu uthi ubona muphi lo mndeni okuthiwa uyakhala lo mndeni osukhulunyelwa kangaka akusakwenze njani. Kanti nansi indaba ngapha. Umfana ndini lo dlalelana into yonke ayiphelelisa ukuthi hayi nansi into la thina besizwa ngosibanibani. Ayithola into ukuthi hamba play hamba khona. Futhi lokukhuluma okungaka kupho ukuthula kuthukwa abantu nje kanje yonke lento isuka ngale kudlamini ihambe lapha ebhosini le yakhona ezichwenzi bese kwehla phansi ke bafethu. Kodwa namadoda amadala nawo ubhoreka kanjani ungafuni ukusala endabeni la kunento enhle khona kufuna wena ufike yabona impela abathakatha sibazi ubabona ngamehlo akusikhona ukuthakatha ukuthi umuntu azagaya umuthi hayi awuzwe nje igama lokhuzane nonala laphana umhlonisha ukuthi liklineka kanjani manje like abakasho lutho nje olitheni bayenze clarification baclarify isimo okhozini nani hey ay tshalani bafana bazimbi yeah ngiyabona yeah hayi umoleni khona inenye ngiyaziyo enjanja ngathi mina bafowethu akubuyele nje imali yakubo Sicemi nakubo Gupte move asathendele imali sibanikeni ngishilo futhi ngathi angifune commission kule mali yesililo imali yesililo nje kwanama ngikwazi ngisho ukuthatha ama commission kuyona dlamini ngayithatha imali ye commission emsebenzini okulwa nenyanga kodwa ngikwazi ukuthatha i commission emalini yesililo imali yesililo iyahlonishwa dlamini. Ya ngoba bona into abekade beyibheka ukuthi akufuneki kube khona into ezothinta umndeni ukuze bezokwazi ukuthi laba bantu bakwazi ukubasiza kusasa ngoba ungahle kuphethe kube kuzanywa ukuthi usicelo wayefisa kube ne-event mhlawumbe basazobadinga so uma ngase kuthiwa khona okuvelayo ukuthi khona umndeni khona ekhaya obe ne-complain sengaba inkinga yokuthi mhlawumbe bangaphinde bengabe saluthola usizo uma kuqhubeka. Mablue Nation yela nongithuka Mablue Nation ngithandeni niye ukungithuka yekani ukungithuka Mablue Nation anginenze lutho mina ngenza umsebenzi wami angenze lutho ngicela wonke Mablue Nation ayekele nje ukungifaka indlamba yelani ukungithuka angenze lutho inkinga leyo. Ngiyazi ukuthi laba ababhala ukuthi uphuthu liyavuthwa msuna nje nesama ukuncolisa igama likaKhuzani musana ukwenza lokho izitha zikaKhuzani zimile uKhuzani angaze ngemthuwe benonala kodwa nina nifuna ukuthi uKhuzani uthukiwe ngoba ngaziwa nje umuntu othukwayo mina ngiyithuka vele inhlamba kodwa kuKhuzani nonala cha khohlwa anginandaba ukuthi kune comment efika ithi hayi uthabani uthuka uKhuzani ayikho leyo nto mina ngiyiBlue Nation yekani lento enenzayo uma ngabe mina ngiyeke ukubuza ngemali kuKhuzani
abantu bazothi uKhuzani uyangibhadala ukuze ngingawenza umsebenzi wami. Kuzobulala ibrand yami ukuthi mina ngithule ngingawenza umsebenzi wami. Uma ngabe kufika umuntu ecomplain ethi umndeni awuyithola ngemali and lento imayelana noKhuzani, fanele mina ngikhombise ukuthi angisuso politiki. Fanele mina ngikhuluma into eqondile, ngikhombise ukuthi angisiso politiki. Ngoba uma ngabe ngike ngapolitika ngathi ngoba mina ngumlandeli kaKhuzani uthi ngisayide nobani, leyo nto leyo izolimaza umsebenzi wami. Fanele mina ngimele iqiniso hayi uKhuzani. uKhuzani deep down ngiyamthanda, ukhuba ngiyawulalela umculo wakhe, but angikwazi ukuthi makuthiwa kufakwe icala ngaye bese mina ngima naye ngithi hey Khuzani, cha. Fanele mina ngenza umsebenzi wami. Lento ifana nephoyisa. Likhona iphoyisa elimthanda uKhuzani kodwa mali ngamthola emgaqweni edakiwe eshayela lizombopha, yabo. Ngoba umsebenzi wephoyisa ukubopha, yabo. Musana ukuyenza lento yenu.